Zbog teškog stanja u vodosnabdijevanju, čestim restrikcijama ili potpunim nedostacima vode oglasili su se mnogobrojni građani koji su ogorčeni na nadležne službe i rukovodstvo grada zbog očitog nemara i nebrige prema aktuelnom problemu nedostatka pijaće vode u Novom Pazaru. Prosto je neshvatljivo, kaže jedan neimenovani građanin, da u 21. vijeku nismo u situaciji održavati ličnu higijenu, čistiti i prati odjeću, stanove, avlije. U najtežem stanju su stari, bolesni, iznemogli te mala djeca kao i domaćice. Ovaj građanin veli da ni protekle vjerske praznike nisu mogli adekvatno dočekati i proslaviti zato što su slavine bile suhe i bez vode. Vode ima, ali da se rasporedi, iako je nema, da se pravilno rasporedi. To je cilj. Nego ova niža zona ima da pere ulici, da pere kola, a mi, što je visinska zona, nemamo da pijemo. Obećavaju da će biti bolje vode, znate sad. Nadamo se, u nadu živimo. Ona dođe oko 1 preko noći, pa do 7, do 8, do 9 i poslije je nema. Moramo pomalo da uhvatimo rezerve i da koristimo dok dođe drugi put. Tako se mučimo više puta, pa i da nije ne stane. Mi nemamo vode u Donjem Šutenovcu. Ne staje po ceo dan, kad mrak malo dođe i poslije opet ne staje. Taj problem obećava se kad je pred izbore da imamo prioritet. I sad pred zadnje izbore bili smo navodno na prioritetu gore Dugalića brdo. Međutim, od toga ništa, samo su obećanja i ništa. Evo, prijavljeno ima mjesec dana, puklo je crevo koje vodi gore prema nama, niko nema da dođe to da sanira. I to malo pritiska što ima, znači gubi se, neće niko da dođe to da sanira. Mnogobrojni građani su nam potvrdili da ni najuži centar grada nije snabdeven vodom. Lučne zgrade danima nemaju vode. Slično je i sa naseljima Bukreš, Hadžet, Trnava, Svojbor, Postijenje, Šutenovac, Bajevica, Dugalića brdo i mnogobrojna naselja. Isključuju non stop vode, nemamo godinama. Ova cev puca, ja verujem da se za ovu godinu dana, godinu i po, 10 puta je puca. Šta je do čega dolazi, ne znam, vode stvarno nemamo. Jedno naselje od 150 kuća, koliko ima kuća tu. Ovo gore naselje nema vode, ja vjerujem da ima i mjesec dana kap jedna vode. Dugalića brda. Oni stvarno nemaju, mi ovdje i neki, ali nešto. Ali oni gore, evo sad možete doći da pogledate, kap jedna vode ne dolazi im uopšte. Koliko je dugo? Ja vjerujem da ima preko mjesec dana, ako nema više. Ima sigurno mjesec dana. A da li mislite da će se ovaj problem riješiti? Ja sam ovo živo otkog gledam. Ja čisto. Ovim ovakvim radom, čisto sumnjam da se reši problem. Jer stvarno, ne znam. Šta je? Jeste li kontaktirali nekog po ovom pitanju? Jesmo kontaktirali, nema, ne vredi, nemaš problem da kontaktirati. Za put, mi smo za ovaj put projekat urađen i sve to, niko živi, ne izlazi. Godinama tu ne možemo da izađemo, gledajte, sami vidite sami. Vi sad s kolima niste mogli, kako ste prošli, da se vidi sve su i projekti urađeni, sve je to urađeno, ali niko ništa ne radi. Praksa je da se Novopazarski vodovod ne oglašava niti najavljuje restrikcije ili potpuno obustavu vodosnabdijevanja. Pojedini građani ovakav odnos pomenutog javnog preduzeća komentarišu da to nije čudno obzirom da vode nema nikako, te da bi trebalo proglasiti vanredno stanje u gradu, jer kako kažu primiče se ljeto i porast temperatura, što će za posljedicu imati širenje zaraznih bolesti i epidemija usled nedostatka vode za piće. Naša televizija je pokušala da uspostavi kontakt sa predstavnicima javnog preduzeća Vodovod i kanalizacije u Novom Pazaru, međutim niko od predstavnika nije htio da se oglasi o ovom problemu. Na vama je, dragi gledaoci, da sami zaključite da li su nadležni krivi za nestašicu vode i šta je sa silnim predizbornim obećanjima onih koji danas vladaju našim gradom da će u najkraćem mogućem roku riješiti problem vodosnabdijevanja građana. Podsjetimo, radnici javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija prije nekoliko mjeseci su bili u štrajku, a razlog tome jesu neisplaćene mjesečne zarade. Iz pouzdanih izvora saznajemo da će radnici ovog preduzeća ponovo stupiti u štrajk početkom sljedeće nedjelje, a radi neisplaćenih ličnih dohodaka i neispunjenih obećanja od strane gradske vlasti u Novom Pazaru, predvođene gradonačelnikom Mehom Mahmutovićem.
Prošle i predprošle godine mještani Trnave, Svojbora, Mura, Postijenja i mnogobrojnih naselja štrajkovali su i blokirali puteve zbog nestašice vode.